bir-birden Kur'an kitabını sıylaymiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettakullah. İnnallaha semi'un alim. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Dostlar, осы оқылған Құран сүресін егер білсеңіздер комментария жазыңыз. Және де осы сүренің екінші бір жақсы атауы бар. Сол атауды атасаңыз, сіздерге ең бірінші тура жауап берген 5 оқырманға бір-бірден Құран кітабын сыйлаймыз. Комментарийге жазыңыз.